izo twabetina shomanimwe kokempo koziribyo biziriki sibyo basisi abakwasirwe na Abraham Batayobu sekretari wa Karembe PDM Sacco, Prosper Ngamwaje chairman wa Runengo PDM Sacco, Simon Ayabazubwe chairman wa Ruchiri PDM Sacco hamwe na Michael Wabine ori sekretari wa Ruchiri PDM Sacco bona barukuruga umugombore y'abahanga na kigamba ngo obucika babakihaho sente z'urukwinga n'imitwaro mukaga buri member okugura laptop yibataraguzire ekiri kuhende kigenderwa cya Parish Development Model ikirungi mwikiriza mu gakoresho ukiki tukirkwasa kandi kubihe umushango muhine mu rukenda kutwaza kuzobara nashanga miliyoni 12 izo miliyoni 12 zo muri mwibira abantu ndeka kuba kwateri zo muri ya muzakuzo mucona uzakora statements zona mwina abasaba kwatsira sentezo abo kubitwe bwa office abo kuvasinga PDM n'imyonga n'ibindi hato twavuga ngo ariyo kwextortinga esende kuziyumba twasa kustama twagereki tukabunamo abona umushango ngomani kandi responsibility yitu abebembezi begomborra bajumere kikorweki kandi baragana sokorera hamwe ku Rwanda Central Binkezi nibiyeho sente z'abantu kugira ngo sente nbakoze kwese mu gukora data y'abantu ko tugiye kucondoza twasanga sente byo nabiye buwana akwa tkagizoza twatera embezi bono mu district twatera kamaso officer ajya mu sente takuzumanya mwene twasanga twatera bakuru bitu twatera RDC yatsobora yatweta yatsobora byatsobora yagira ngo sente zo zigarwe batayibazo abazifundire kandi abatakazifundire nabo sitekateka kugira ngo bagarwa sente zabo aho kuba bashako barengeserize nibiha abantu sente ukizagamba bakutwara kubi abakwasirwe bikirize inshobe zabo gasha kwa Juliet Charles Sima.